na ples. Ole, kakšen lepota. Videla bi bila popolna, skratka. A bi šla plesat z mano? V redu. Danes pa ful blestiš. O, hvala. A bi šla pol na vožnjo z mano? Pa ne vem, če sem bila, no. Ful mi je všeč hitrost, zdaj še bolj na gas. Poželjmo te nemške konje, še hitrej. Ampak, glej, kam gledaš, za Ojoj, pes, bom, ojoj. kaj je s tabo? A ne vidiš, da je tam repa, no? A ti si čist v glavi, kaj je s tabo? What's going on? What are we doing here? Nothing. We're waiting for Godot. When he comes to protect it finally. But what were we doing? We were waiting for the 2, 1, 2. Yes, very good. And but moment on the 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Up, down, up. Where should we run to?